Kedam tang mati jong ni pioneer kep la pen sir keparni Karbiang long arlo kedoan a news channel along NH inkore sir kep mate NH 29 acquired land affected families forum mate thi hekpen ALAFF hinpen towar krongpli section 3 MLA dorsing rohanga supo amen ke klang do na puthak kedam tang mati jong ni phai khre hiniar ni pherang ke maya long pen lamklar kasipipon Kedam tang mati jong ni pioneer keparni NH inquiry sirkep mati NH 29 acquired land affected families forum hinpen pherangke amai phaponsi loring thepi pen lang hin adagalom tobar krong plia tobar kaselam ponahut pholoni hemrong rang lapen pholoni pesia thengnu ke dualong longle ave pin atumsi amen ke klangdun pualong MLA dorsing rong hanga sopo chingbai rong ha phan amen paklang pondo Bangso puthak MLA dorsing rong hang kaning je pona tengke bangso puthak abangke a hogalam kali Athe bangso hem rong rang abangke industry satuma phansi pek ponlo laso akoy abangke a ho kali pusi MLA dorsing rong hang hinpen lamklar chipi pon jot khali dola highway rai example wa phuluni jitu phia thengno jitu khali abangso khali adim mangke phang fishery sido lake nilisi oka job ningkan thomo mane tunge radolong le o padonang department long le musi tung mayok ta pota kuri hola gojen timu hutani li phanang pulo po tani pota kuri thai don ba be sar dang le sop rat long leng se tu kuri seta piniar ni dak ko pusi la phia thengno prai tini kotha bagno lata mame rong hang sang ho men ri thap thalo Koma rong hang amen exactly dak monal tu manang pi po ta dak ta bang pota kuri dalo compensation tangka jepan lapen hemrong rang la kemon het pengali lo tungke la pranga solvent pusipu ra industry lo hala ka hemrong rang pusiki lo hala asia moment ho pen hemrong rang pa thang hemrong rang long a jak ding dakta mamerong hang amen je thap thalo dakta long lo dalo ditungla rada property pusi majok ta ot e seta piniar ni bangke komen tu ne bang pota chikura lo ran long le long ta bang sop me thang amen tala lo dak ni tal rong hang sang lo amen lang se tang Nini ni thomo plang penan apres media long ke klang Kuluni MEC penan parte Hauraghat IMLA Kuluni abojar along jing koinot hemrong rang long le asupu amen mate ame thang amen chimukor de kula bangso ke klang alam lake ahok kali cobai athe la bangso long le penana ji reading pen ke la industry solvent patum si do etame record long ke solvent amen tave industry amen tave pende long le ke pive katum be asor sarkari gangbra tum pin da do alang dunda pulo ni tumta sita bui long dan anda sui ku long lelang sila so long le alang li tum industry bena thang se kai sia tangka kerap ta long le sakuri polam tame yap ta long le lasi nona mata bangke la bang so long le bozar committee phan le pidep no na athe alang tum ning kan thong kep likep thang kam bawang report pusi dak council pen labang so aron teng mansi la so kam bangke claim ponlo bozar committee phansi la so men ke thapon thotlo Halapu ARO asahe malong ke claim mondolatum amithang adonarap amensi alongle ave pinatuma phanta je thapon elopusi NH inquiry sirkap acquired land affected families forum atumben akoi pipondo laben halapu alongle ko masi ke doma kabima laki ARO asahe malongsi angthek dolo Sorkar atumben abangke ko masi haladak amen ke doma halatuma phansi compensation ta pipon poputa MLA rongha sang hopen lamklar pipon thu amen kame apuria lamen Emilia mame ke angir pia men mame ka supo men mame ke apinu men la poson sido la details list na tum pani ni tum pini na pinu ni po dak tiksin mare la tiksin marian ma ke la ke false lang so dak ba ke am phowe long le we tum sida ka do ala si dang ni tum tiksin mare la so ka na tum pani pidun po ali tum hodak inside da bing la tiksin marian ma ke la ke am phowe kemana kacik krong tap tum la long le ka we lahaya tum amen ke daga videt nahi le goson sila tum amen le do ulo amen goson si do ulo pote circle office dong le record lang boy circle office record long jong si pota amen do kok pulutang te highway tum ke pota long amen do tum si combination pirang po lasi dak ni li theklong khoya sing terang alang lia bangke
Ami thang along le pota adlong ke klang poisa ke CNS lo. CNS a phian ta non ala pu bang ke la so poisa ni ke long de la. La pente along le ka vi atum si poisa long are. Along le ka vi dule ko son si poisa ka long po. Along le ke du si poisa ka long lo. Along le ke du si poisa ka long lo. Jar mati nai. Tem loke combination kene koi pabo. Ji hokore highway authority pra combination bache. Tem lokor namot mati ase. Lasi thang na rang thek awe pin pen niliphan rada thengno nongno nang ki jo phuthak prabjin pen lamklar chipi ponang po kali pulote aron deng pen nilisitame lam hoi pi ponang ko bosi pherang kya maya long pen MLA Dorsing Rohang ningje pon Lasi la puson thang aproman awe pen ke koitap abang phu tumaphan alang tumaphan nili thangli tum pen pachining tung halo ang tum prabjin pen la bangso ke chok chi lama bang alang tu bang sikar nangi kali pulu tang te ni lelang tum phan labang so rat atheng no nili nong nangeju ake hinu nong nangeju la sopot ni lelang tum phan ke pini sarkar along name nili lam hoi pinang kok phuloni pendir chuna rongpi Karbi Anglong Live